laawol kisal ko laawol peewal. mi yetti Allah tabaraka wa taala mi duwani kenelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam seeditike ala reweteeɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewaali sina kanko Allah tabaraka wa taala seeditike nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko ko nelaaɗo makko. yon noon haray mawɓe an imamuɓe an karamokoɓe an wonɓe e nder nde ɗo juulirde fulɓe ko ɗum woni e nder oɗo préfecture Forêt-Karia haray mi hiwriki on hiwrandu islam. mi torki Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗe yimɓe islam, yo Allah waɗe yimɓe ndun hiwrandu. jon noon mi yaqulul ɓailun awil ulama li kulli makanin maqal. joomiraɓe gande ɓe wii haray kala nokkure no woodi ko hana wowlede. kunna bi intizari sola wa alayna an natahaddas ma yataallaq ala hadihi solati aydan. haray ka tooliɗen ɗo eɗen jooɗi habbi julde, eɗen paditi julde. haray hino laɓaɓa nokkure kala no woodi ko gasete wowlede ɗon ɓay ko julde jooɗi ɗen padi ɗen. haray hino laɓa yo en yewtu ko yowodiri kadi e nder nde ɗo julde. haray noon ko paykum moɗon, ko almudojo moɗon, ko teddingol maako moɗon waɗi simɗo yimmi dari ko ɗum woni hoore moɗon ɗo miɗo hollude ɗiɗo yewtireji wona jogagol ganda. kono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki laysa minna man la yukabbira kabirana wa yarhama saghirana. jeyaka e amen paykum kun teddinta mawɗo mum, jeyaka e amen mawɗo kadi mo yurminta paykum mum. no jeeya noon e teddungal no teddinirta mawɓe maɗa ɓen, si ɓe nelima gollal siɗa wawi immoɗa waɗa, sa wawata immoɗa jokka ha ɓe tawa a wawata. harana hunduko kon yetorɗa ɓe a wawata. koye nder ko jokkuɗa kon gollal ngal hara koye nder ɗum ɗon andini ko ɗum woni a wawata. tayib jon noon ndeɗo julde ɓay ko ndeɗo faditiɗen haray komi yewtata koko yowodiri kadi e ndeɗo. jon noon ndeɗo julde ko jeyande ɓurde wonde mo himmu e nder diina islamu ka, sabu toɓɓe yogaje gogo ka fulɓe ɓen kamɓe ɓe nodditiri julɓe ɓen julde nden. masalan ɓe inna julɓe ɓen c'est-à-dire ko juuloɓe ɓen. andi sabu wonugol himme nde ɗo julde sabu janɗugol mayre ɓe innitirali julɓe ɓen, ɓe inni hooroɓe ɓen, ɓe wi'ali hajjoɓe ɓen, ɓe wi'ali ittoɓe zakka ɓen, ɓe wi julɓe ɓen. ɗum ko hollugol e nder tugale islam ɗen ko nden ɗon ɓuri mawnude ko ɗum waɗi si ɓe ƴetti julɓe ɓen ɓe innitiri julde nden. ɗum ɗo ko dalil tun taw ka haala pular ka wonɗen wowlude. a taskike faamuɗa o a taskaki faamuɗa o, mais ko ya andu mawɓe men ɓen ko sabu andugol maɓɓe himme nde ɗo julde important mayre ɓe ƴetti julɓe ɓen ɓe innitiri nde kayre julde nde. ɗum ko goho. ɗimmitel mum ngel dewe ɗen fof ɓaa Allah tabaraka wa taala haaju makko yani e parlugol ɗe. o nelay woni Jibril alayhi salatu wassalam o ara o yottina e nelaɗo wonde awa Allah parli e hoorema nde hunde ɗo. korka kan, hajju ngun, zakka on, jihaadi ndin, ɗum ɗo fof Jibril jippudu e nelal ngal yottini e nelaɗo awa Allah parli e hoorema e mofte maɗen hunde kaari. amma julde nden nde Allah tabaraka taala fokkutuno fallude nde e nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Allah yamir Jibril aminul wahay hoolaɗon ka wahayu yahana nan annabajo an on, nelaɗo an on, jiɗo an on ka leydi addana lammo ka arshi dow ga no woodi komi faala farlude e makko. mais a sikkay tun e nde ngal nelal ɗo no janɗanma no teddanma, mi alama jonnude naɓa noddawi o ara hara ko junngo e junngo mi jonnimo. o andi ɗum ɗo holli julde nden no ɓuri mawnude ɗe yadewe hedditiɗe. hande kadi Jibril alayhi salatu wassalam ari ƴetti nelaɗo ka maɓɓe ka ɓe beeliɗo Makkatul Mukarram par puccu par ngeloba ɓe dogi
ɓe yehi ko ɗum woni Palestine ka wiyete Baytul Muqaddas ɗon o ƴettiri mo ɗon par gabitanji makko ɗin o wiiridi e muɗum o yaadi e muɗum haa ɓe hewti ka Sidratil Muntaha. Allah tabaraka wa taala farli julde nden e nelaaɗo Allah sallah sallama waɓutuuji 5 juuleteeɗi e nder 24 heures o tawi e nde ko ɓaak Allah e nelaaɗo gayni waɗude entretien mum on yiidi gayni tawi e nde ko Jibril landoto nelaaɗo ene ko fii hon ɗum hari nelirana ɗaa ko woowi kon ko Jibril wowlante ara janna nelaaɗo ara yeeto nelaaɗo amma julde nden e nde nelaaɗo nelana ari yiide en Allah tabaraka wa taala Allah farli julde nde e makko tawi Jibril e nde ko yo lando nelaaɗo humpitamo e nde ko hon ɗum farla e ko fii hon ɗum woni ko addimo ɗum ɗo ko mawnugol nde ɗo julde. Hande kadi noon ka yahugol nelaaɗo Allah ɓe waɗi escale ka Masjidil Aqsa yahugol ka kammo ma haraka ka retour goɗɗum e mu riwayaji ɗin hino sendodiri ɗon seeɗa ala kulli haal dow hiɗen andi nelaaɗo hino wiyeede imamil mursalin almamijo nelaaɓe ɓen jooni noon nelaaɗo Allah sallah sallam e gooto e ɓeeɗo nelaaɓe ɓe wuuri daali ɓeeɗo fof maayu woni duuɓi neeɓuɗi si nelaaɗo Allah sallah sallam jibina ko ɓuri ɓattondirde ko hakkunde makko e Isa alayhi salatu wassalam duuɓi 500 e goɗɗum duuɓi 600 e goɗɗum hino hakkundeji maɓɓe jooni noon o wi'ama ko kanko ni almami maɓɓe haray no foti tefeede ko honno o woniri imamil mursalin. Hande kadi noon ko ɓaande ɗo julde noon parlama e nelaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam o ari haa ka Baytul Maqdis wiiɗen ka yahugol maaka ka argol goɗɗum e mu riwayaji goo no wi ɗum ɗa goɗɗi no wi ɗum ɗa ruhuji nelaaɓe ɓen 310 ɓe fof ruhuji maɓɓe ɗin immintina ari saffini ɓaawo makko kanko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ka Masjidil Aqsa woɓɓe wiya Baytul Maqdis woɓɓe wiya Jérusalem fof ko inde mayre. Hande kadi nelaaɗo Allah on julni ɓe ɗon andingol ɓe awa ila nden ñande ko nelaaɗo ni leader jo maɓɓe on ko nelaaɗo ni almamijo maɓɓe on go'o ɗimmel ngel andingol ɓe awa ila ɗo julde maɓɓe nde woni dispari gooto kala e maɓɓe no juuliray noon no lanni c'est fini. Hande kadi ko nde ɗo julde woni validité ila ɗon ha ñande darngal dari si goɗɗo juulanayi Allah o ƴetta à partir de hande ko ni ko teddungal maɓɓe kamɓe nelaaɓe ɓen e moftanuji maɓɓe a sabu ko julni kon noon ɓen ɗon nelaaɓe ɗon ko ruhuji ɗin immintina adda wona ɓalli ɗin. Hande kadi wa kana imamil mursalin ko ɗum woni ko waɗimo hande kadi almamijo nelaaɗo. Se ndaari sabu mawnugol nde ɗo julde nelaaɗo ruhuji ɓe ɗin immintinaka jokki nelaaɗo ka nelaaɗo yawno hajjatul wada a hajjoygol wona hajjuji maɓɓe ɗin bonnitama joni ko hajju nelaaɗo ngu nelaaɗo ardaki ɓe ka zakka nelaaɗo ardaki ɓe kadi ka korka nelaaɗo ardaki ɓe kadi ka haɓugol jihaadi ɗum ɗo fof no Allah wurnitirno noon ruhuji ɓe ɗin ari saffini ɓaawo nelaaɗo julluɓe Allah no wawno immingol kadi ruhuji maɓɓe ɗin ara ɓe hoorida e nelaaɗo ɓe huntoda ɓe naafida ma ara ɓe hajjita ɓe yaha Safa e Marwa ɓe daro Arafa ɓe bugo yo koccuje ɗen Mina no wawno ɓe wangoda ka suudu Kaaba ɓe anila no ɓe yawonirno noon mais ko andingol ko julde nden ɓuri mawnude e nder dewe islam ɗen ko kayre julde nde woni tugalal ɗimmal ngal e nder tugale islam ɗen haray ko kayre julde nden pullo Fuuta on innitiri julɓe ɓen ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e ko andinta en ko kayre julde nden ɓuri wonde muhim. Hande kadi oni kanko nelaaɗo woni imamil mursalin ko ɗum woni ma zala Isa hayyan hani annabi Isa o seerali himo wuuri walakin bada nuzulihi mina sama ɓaawo jippoyagol makko iwta ka asama si o ari fii kala o tawa nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fatike mais si o ari sen feƴƴinimo ko gangunal ɗo o jaɓata julnude himo jaɓi ko ene woni almamijo makko o sabu ko nelaaɗo meɗen on woni kon imamu e hoore makko supérieur e hoore makko ko wano noon kala ko iwtiri e ley koyɗe nelaaɗo o jaɓi fof hande kadi ko imam makko so jippoyke ɓe Allah tawnoyta on say noon ko kara han enen ɗo tawroyta ɗen ɓa ko jeeya ɗum e mandeji dargal mais si ɓe feƴƴinimo yo julnu kanko annabi Isa alayhi salatu wassalam o jaɓata julnude ko ɓaawo meɗen ko annabajo ko o nelaaɗo kadi le ko o jeeyaɗo e ulul azmi kono ko ɓaawo meɗen o saffinoto ko enen julnamo o jaɓata ko ɗum woni kanko o julna en donc ɗo fof ko hollugol ko mawni e julde nde si tawi ɗum feƴƴi en adday hadiseje seeɗaje
ɗumɗa ko ɓissaaji woni ko adduɗen ko holli ko nde julde ɓuri mawnude e nder dendanangal dewe ɗen. Ibnu adama o wo taw welsindo e dendanangal dewe ɗen hay e hunde mais surtout nde ɗo julde. Nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatahu fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in batala faqad khaba wa khasara. Nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki ko adete hasbede, ko adete vérifiede legoy, ko adete dartede e golle ibnu adama on fof ñande dargal ɓe maaki ko nde ɗo julde. Korka kam wallinte to taw hajji walline to, zakka walline to, hajji walline to, ko julde nden adete darede. Darene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki wosi tawi nde ɗo julde moƴƴi fa in sahha, si tawi nde ɗo moƴƴi wo haray jommayre faqad aflaha wa faza, wo haray jommayre mali o daɗi o asiri o gayni golle. Wa in batala wosi julde nde darama si tawi nde boni haray jommayre faqad khaba wa khasar, haray jommayre perdi hayri sefini. So ndari zahir hadisi on ko feeñi kon e hadisi on no firi nde julde si moƴƴi ɓatumɓe maaki si nde moƴƴi haray o mali nandi no firi si julde nde moƴƴi hay si korka moƴƴani. Zahiri hadisi on mi inni ko feeñi kon e hadisi on hay si korka moƴƴali, hay si hajju moƴƴali, hay si zakka moƴƴali, si julde nde moƴƴi nelaaɗo maaki gad faza wa aflaha, gad aflaha wa faza, o haray gomɗi o mali o dañi. Si julde nde boni in batala, si tawi nde ɗo noon darama tawi nde boni hay si hajju ngu moƴƴi, hay si korka kam moƴƴi, hay si zakka o moƴƴi, haray ko faqad khaba wa khasara, haray gomɗi jommum perdi hayri. Jaka noon no woni muhimmu très important e meɗen yo en wakkilo jaka anden ko honɗum moƴƴinta nde ɗo julde. Jaka anden ko nde ɗo ɓuri mawnude e dewe islam ɗe, anden ko nde ɗo ɓuri mawnude e nder tugale islamu ɗen joyi, anden mawɓe meɗen ɓen ko nde ɗo julde woni ko innitiri en. Ɓe wiyali horoɓe ɓen, ɓe wiyali hajjoɓe ɓen, ko ɓe wi ko julɓe ɓen, c'est à dire ko juuloɓe ɓen. ɗum ɗo fof ko muhimmiyat ɓe mana hadihi sala ko important ji nde ɗo julde. Ko wano noon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki e hadise go kadi ɓe maaki al ahadu alladi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha kaf. ɓe maaki différence e hino on kowoni hakkunde meɗen e heeferaɓe wo ko nde julde, wo kala accuɗo julde nden tamaman ara e woni kefeero haala ala. On andi si suuma e derkeɗo o goɗɗo wi mi sali mi horata haray ko woni kefeero, kono nelaaɗo ma kaali udditi kara mum on kamɓe tigi direct ɓe yinni wonde woni kefeero, par ce que kamɓe ɓe wowlata ko woni wo, la yantigo anil hawa, ɓe wolata ko welata ɓe. Ko wano noon si hajju fewndike iɗa mari mbuuɗi hajji ɗa wi mi sali mi ala hajjuji, sa jaɓali ɗen andi ko ɓe innen ka defte yustatab ko yontigi mana jeeje o lande o tuubine e nder balɗe, so jaɓali o wi o sali o hajjoyta few haray o yeddi gotal e tugale islam ɗen joyi, haray ona e kefeero sabu. Mais ɗum ɗon fof ko bindi ɗin e hadiseje ɗen e dalilaji ɗin e karama koɓɓe woni yuɓɓidirde ha innasi o waɗali go yaray o ni kefeero. Mais amma julde nden kañum ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki mubasharatan wosi tawi on tigi wi'i juulata ɓe maaki haray o ni kefeero directement haala o ala. al ahadu alladi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha kafara. Différence koni hakkunde meɗen e maɓɓe ko fanda ko hakkunde men enen julɓen e maɓɓe kamɓe hefereɓe ɓen ko nde ɗo julde wosi tawi woni o accinde haray woni kefeero. O yi ɗon ko direct ɓe addi, wona en direct, wona hadiseje ma dalilaji wona tokkidirede yeege ha inne he mo juulaligoy se lonɗe hadiseje ɗo ma ɗi dalilaji ɗara woni kefeero, non non, amma julde nden kañum haray ko direct woni koɓe maaki. Si tawi ɗum feƴƴi ka aya alqur'ana to Allah daali wasta'inu bisabri wassalat, e nder andeji e probléme ji e neɗɗo on ko heɓata kon e nder gurdam makko ɗam ko ɓe yamirimo ko Allah alqur'ana ko yamirimo yo wallitor ko piiji ɗiɗi, ko muññagol goo ista'inu bisabr, wallitori e muñal. Kala événement kala sattende nde heɓuɗa ardinɗa muñal ngal yeeso probléme on feƴƴa e jang accama e yiya. Wassala e juulugol toro Allah tabaraka taala yo ittane ande nden,
siko faale e juulugol toro Allah tabaraka wa taala yo okkore faale on wo ko ya wallitorɗi ɗuɗi korka kan kadi no mawni ha kono alqur'ana addali direct ista'inu bisabri wassawm ka ɗum no ari ka alqur'ana ala to ista'inu bisabri wa zaka wallitore muñalngal e zakka on ɗum no ari ton ɗum ala ton ista'inu bisabri wal hajj wallitore julde nden e hajju ngun ɗum e muñalngal e hajju ngun ɗum ala ton ko ista'inu bisabri wa sala wallitore kala faale mo heɓuɗon kala ande nde heɓuɗon wallitore ɗiɗo ɗiɗi faale on iway e jang e heɓoto e jang ande nden iway e jang honɗum muñal e juulugol toro Allah tabaraka wa taala ndo fof no holli nde ɗo julde nde woni très important grand important e oɗo neɗɗo julɗo si tawi ɗum feƴƴi oɗo sahabajo wiyeteɗo Rabi eɗen anndi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no jeeya e ngikkuji maɓɓe yo sahaba ɓen artoruɓe du'a ɓe toranoɓe Allah enen noon buy fayda joni ko jaɓi du'a on ko bidi'a te jama on faamali no selli kara kalmami on maka karamo kojo jannowo on siɗa tañƴini himo feewi ɓurma himo laaɓi ɓurma wi'a a torike mo du'a yo o toranoma Allah hunde kaari haray du'a on wontante dewal goo ɗimmel ngel Allah tabaraka wa taala hawnaki kadi jaabina o jaabinana du'aniɗoma o yilto o jaabinanama kadi an kadi du'anaɗo haray yo en anndu ɗum ko jeeya ɗum e dewal ɗum wona shirku no ɗum wona bidi'a no ko indetuma ɗum wonata bidi'a ma wona shirku ko so tawi woni araɗo toregol du'a on o inni ko bee adda hunde kaari ma ko bee waɗa hunde kaari a ɗon haray o yehi urgise sina ɗum min Abdoulaye Kala ko tori ɗalan koye mi waɗanne du'a ya heɓu ɓiɗɗo hani ajibinal ɓiɗɗo komin la komi yeeɓu juuɗe an nden Allah kaari mo torkema okkormo ɓiɗɗo donc ɗum ɗon ko dewal noon wota en wiu en accay ɗum wota en wiu en kalay ɗum wota wi en kilatay ɗum e piiji harmoɗiɗi sen waɗali ɗum ɗo gurdam men ɗam welata gurdam men ɗam laɓatake ko ista'inu bi sabri wa sala ko wallitore muñal e julde joni noon oɗo sahabajo ko kurkadu maɓɓe wiyeteɗo Rabi kanko o kurkanike nelaɗo duuɓi 10 mais ha hande o wi'al nelaɗo toranolan Allah ɗum ɗo ɓa neeɓi ha kanko o toraka du'a nelaɗo noddi Rabi he ko an kadi wowlanan ko ɗum mi torantoma Allah ɓuulu o wi awa muñanolami miijito ha janggo ɓissa o yaha e ndaro en ka sorminayati saabu en yiya o woni ha janggo o aroy nelaɗo noddi mo filliti kadi o aroy o miijiti e nder faaleji makko ɗin fof o tawi honɗum ko yo toro nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo nelaɗo toranomo Allah yo ɓe hoɗi doy ka aljanna ha ndo innata joni nelaɗo toranolan Allah yomi heɓu jawdi torani Allah yomi wonu maire on ɗo torani Allah yomi wonu almami no gasa ɗiɗo jaabo o heɓa ɗiɗo wona saabu yo pertu dina makko kam ɗiɗo wona saabu yo ɗuytito e dewal makko ngal hande ɗum wota wonu kurkadu nelaɗo wona ka nder suudu nelaɗo aduna ɗo tawala hara noon ko yontere ma lewru ɓe yidata hari ka aduna ko kanko landete wi nelaɗo wota o jooɗo ha o wonta landoytoɗo ɓi nelaɗo o andi ko himme jano ka ko haqqille jano ko expérience jano ko wonɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yamirnomo yowat e nder dewe wonɗe ɗen ka hoore leydi ɗo fof d'abord ɓeynema Rabi awa gayra dalika torolal goɗɗum ngo harana ɗum ɗo no metti fi ni yaali waɗata kono yaw miijitoɗa goɗɗum harana ɗum ɗo Rabi kadi yeyi miijiti ari emi enele nelaɗo zaka huwa enele mara pos min kadi important komi torotoma harana ɗum ɗon ko ɗum torantoɗami Allah ko ɗum nelaɗo yamirnomo yowat e nder dewe wonaɗe waɗeɗe ɗen fop wallahi ko julde ɓe maaki awa idan a inni ala nafsika ala kasrati sujud awa Rabiyo si tawi konko toriɗalan yomi toranoma Allah waway wonde awa walliran hoorema ɗuɗɗingol juulugol si waway wonde ko si ɗum ɗon waɗi o andi ɓe ƴettanarimo garante ɓe hoɗi doyay mais ɓe jonnimo rôle mo o waɗata ta kanko nelaɗo heɓoyay ɗum ɗon argument ka Allah o heɓa dalil ko tororoyamo o yurminkinoyamo ha ɗum ɗon wawa wadde ko ɓe yamirimo ko yo ɗuɗɗin juulugol wallahi si nelaɗo no anduno gollal ɓuraygal naadude goɗɗo aljanna
ɓuray ngal townoyde goɗɗo ko aljannaji ɓuri julde nden ko nden hunde ɓe tindinaynomo. So yiiɓe miijitike ha tawi ko nden hunde ɗon ɓe landotomo yo waɗu ko sabu andugol maɓɓe woni ala ko yawata naadude goɗɗo aljanna, ala ko ɓurata townude goɗɗo ko aljannaji ha hewtitinde ɗo julde. ko ɗum waɗi si ɓe yamirimo yo ɗuɗɗinde ɗo julde. a inni ala nafsika ala kasrati sujud, walliran hoorema ɗuɗɗingol julgo. yo noon babiraɓe toliɓe ka julirde fulɓe frécaria ɗo e ustasiɓe an e almamiɓe an, ɗeɗo hadiseji e ɗeɗo ayaji alqur'an e ɗiɗo ɓissaji ɗe adduɗen e tindi ka fulɓe ko adde ɗum ɗo fof ko holli ko julde nde woni plus important e nder dewe ɗen, ko julde nde woni tugalal ɗimmal ngal e nder tugale diine islam ɗum. jaka ɗuɗɗinen juulugol jemma ñalorma, ɗuɗɗinen juulugol toro Allah tabaraka wa taala faaleji men ɗi, toro Allah tabaraka wa taala yo itta en andiji meɗen ɗi nde ɗo julde. haray ko nde ɗo woni ko hittinde. joni noon nde ɗo julde noon yaa felluto kala dewal ko waɗuɗa ko ngal ɓuri moƴƴude wo, ma ko waɗuɗa ngal no ɗuuɗiri wo, ko si tawi dey nandi e no nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗiri noon. ko ɗum waɗi si nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli, juule no yiruɗon noon miɗo juulira. enen ɗo noon fof hay goto e men wuuridali e nelaɗo sakkona aynimo ha o yi o tawi ko ni o juuliri fanama ko ni o juuliri ala sara. seedewal kadi ala ngal yaheten soode ka marche watten ka télévision men hara ko image nelaɗo on nun tigi tigi ko ni o juuliri. ele noon ɓe wi en yi en juulir no yiruɗen ɓe noon hiɓe juulira, ko honno warreten. yadullu ɗum ko tindinta ko yen ɓatto karama koɓe jannguɓe ɓen, ɓeɗo janngina en andina en ko ni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuliri. nelaɗo si ɓe habbiri ko ni ɓe warrayno juuɗe ɗen, si ɓe darike ko embere ni ɓe pasorayno, si ɓe sujji ko ni ɓe kilasirayno juuɗe ɗen, ko ni ɓe kilasirayno teppe ɗen, si ɓe sujji ko ɗum ɗo ɓe janngata, si ɓe ari ka tayya ko ɗum ɗo ɓe janngata, ko ni ɓe filasirta kolli ɗe. ko sabuna no juulede façon ji boyi. masalan si habbirama aya woɓɓe no waɗa juuɗen ka ɓernde, aya woɓɓe no waɗa ɗe ka reedu, iya woɓɓe no focca ɗe few. wawata wonde ɗiɗo façon ji tati kala hara nelaɗo juulirino. ayle nelaɗo maki juulire no yirɗon noon miɗo juulira. si yahama ka sujjugol ka hakkude sujjudeje, ay woɓɓe no jooɗi hoore teppe ɗen, ay woɓɓe no sortiɗe jooɗi hoore fowre nden, ay woɓɓe no ƴommini hoore coddulol ngol, ay façon ɗe ɗo jonde fof wata wonde ɗeɗo tati kala nelaɗo jooɗornono. ele ɓe wi juulire no yirɗon noon miɗo juulira. tayib ko wano noon si tawi woni jooɗama ka tayya, ay woɓɓe no fonti kolli ɗin sappo fof, yiya woɓɓe no tami ɗum ɗa no fonti ɗum ɗa, woɓɓe no fonti hondu gordu ndun e sappurdu ndun, woɓɓe no tami ɗi fof fonti sappurdu ndun tun, yiya woɓɓe no dimba ndu remiya, woɓɓe ala dimbude ndu, woɓɓe no fonti ndu las, woɓɓe no waɗi ndu ni. ayi façon ɗum ɗo fof wallahi wawata wonde tawa nelaɗo ko ni warrirno ɓe warrino ɗiɗo façon ji fof. ɗum ɗo fof an taway ko façon gotum kun nelaɗo waɗuno. mais yimɓe ɓen ara woɓɓe taɓa ko ni welirtaɓe ɓe warrano, ma ko ni ɓe yiri baba maɓɓe ma karama ko maɓɓe no warra ɓe warrano. yo en andu ɗo nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli. ñalande dargal si hewtama fana ma on fana nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wallintewni ka hoore taba. goto kala rondano hoore mum fana mum on adda ndara eɓɓidira wallina. si tawi nandi woni fana goto ko a woni yeetade aduna on yeeto Allah, Allah yo juldande e julde nelaɗo nden ko gotum sertali. Allah wiya rewɗa hino joddima ndin ƴetta yaha. ko a woni wowlande hoorema. alqur'ana inni wa ashhadu ala anfusihim. goto kala e mum seeditoto e hoore wonki mum. si julde nden serti ko a woni eɓɓidirde nanda ha gayna, wiya Allah yo ene julde ande e julde nelaɗo nden nandali nani no serti ka ruku, ma no serti ka darde, ma no serti ka sujudu. sifoɗa ka serti noon Allah inna awa min komi yeeti noon ko alqur'ana ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. mi yeeti noon laatani kew e nelaɗo ñentinal moƴƴal ko nelaɗo minno yo ñenti. min naali on laqad kana lakum fi abaikum uswatun hasana. mi yeetaki on ko baba mo ñentinton de ka alqur'ana aya hino ka surat ahzab ka ko honto woni nder ton.
mi yetaki on latanike on ñentinal e jungo karamokoɓe mo wonɓe o jangude ɓe jannude ɓe na ɗum yeeti on komi yeeti on ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɗum ɗo ko aya alqur'ana wiyata ko hadis sakkona wiyen ko lowɗo maako o montaɗo maako o mahfoud ɗum ɗo fof ala nder ton bal huwa ayatun min al ayati al qur'an bi mana al karim ko aya jeeya ɗum alqur'an aji teddinde joni noon labudda ettoɗen anden ko hono nelaɗo juuliri jaka ɓay ko si julde men nden nandi e julde nelaɗon si fana on gasi rondoyɗa kadi alansara on adda en fof addiri en goto goto alansara nelaɗo on walline kala tawɗo nandi alhamdulillah kala mo nandal ko kanko wowlanta hoore makko nandali alqur'ana inni wa atarafu bi dambi ko goto kala qirritanto hoore mum boneji mum si ɗum feƴƴi futuro nelaɗon adde walline kawre tabal goto kala ƴettana hoore mum futuro on ara ko a woni vérifiude si nandi ko an wiyata nandi Allah wiya hino joddi ndin ko o mi winoma ya ñinti si nandali ko an yeetoto Allah yeeto yimɓeɓe amin futuro an e futuro nelaɗon sertuno nani mi tawi nelaɗo juuliri Allah wiya amin ko o mi winoma ya ñinti la ajira laka indi joddi Allah namaka han yaahi si woni ɗo ñande dargal tawi ja o futuroma e futuro nelaɗo nandali o waɓutuma farilla e waɓutu nelaɗo nandali ko Allah tabaraka wa taala tu woni yoɓowo a rewata ka directeur o a rewata ka préfet o a rewata ka maire o ɓen ɗon aransanama alqur'ana inni ko yawm ko ñalande tawata la shafaatun wala la hullatun wala shafaat jatigi yagal ala relation ala sabuji ala nden ñande ko wawima dandude nden ñande ko illa man atallaha bi qalbin salimin ko beetun oɗo arɗo ko Allah tabaraka taala ɓernde hisunde kon ɗum woni ɓernde hisunde ko tata sirku ala nder toon goo ɗimmen gasi mo rewiri Allah tabaraka wa taala no nelaɗo Allah on rewiri Allah noon par ce que ko hajjuɓe hajji ha ɓe gayni ɓe maki hudu anni manasikakum awa ƴette yan exemple dewe hajju mon ɗe nani hara on hajjirali no faalira ɗo ƴette e yan exemple hajju no mi hajjiyino andi jaka sa hajjiroyi goɗɗum ngo nelaɗo signalima ƴettoytaki ka julde kadi ɓe juuli ɓe gayni ɓe maki sallu kama ra'aytumuni usalli makugol nelaɗo ɗum no holli woni sa wuuri duuɓi bu a yiyay woɓɓe goo no juulira aranano nelaɗo juuliri no o dalil hollugol a yiyay façon ji boyi no juulirte a ɓe maki no yatirto ɗum ɗon fof juulon no yiruɗon noon miɗo juulira on ɗo fof ko hadisaji Allah kadi wi ka alqur'ana to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana andi ɗeɗo hadiseji e oɗo aya ɗum ɗo fof ko dalil hoore ma ñande dargal si dewal ma ngal nandal e dewal nelaɗo ngal ɗum ɗo fof ko preuve ji holluɗi ha yoɓatake yo Allah tabaraka wa taala dallu en joni noon nde ɗo julde en andi ko kayre ɓuuri mawnude kayre ɓuuri hettude selon ayeji e qissaji e hadisaji ko adduɗen ɗo ko joni noon nde julde sellugol mayri no fuɗɗi honto ka lootagol longal ka hurgo oɗo tawɗo anda no longal lootorte o wata lootade lungal haray oɗo julde makko nden ala no sellira par ce que ne laaɗo sallah sallam ma ko ɗum miftahu salati as-sahur wo udditirgol nde julde dambugal ngal woni ouvert ya juulu ko laaɓal ngal joni noon ko andugol ko honno ngal ɗo longal lootorte a heeƴi ha a honki a jiidiki ha a honki ɗamari tanira ɗamari jombuɓe ɗamari jombaɓe a anda ko honno longal lootorte ɗo hino hulbini kala façon piiji aduna yankoji arɗi ɗin en etoto ha ande l'an 2000 téléphone portable ala ma adi l'an 2000 seeɗa haadi ala téléphone aroy tay joni ko bouton hoy ko ɗibbugol ɗo tay en fof en anda rapidement pendant 1 à 2 à 6 mois tay en fof en andi ko honno goɗɗo noddirta ko honde ñoƴƴete okke noote ko honde ɗanninirte téléphone on ko honno sokirte hara mbuuɗi ɗi ñaamaki tay en fof meɗen en andi ɗum ɗo rapidement on téléphone bouton ɗon sansama ko touche écran joni ari mawɓe wo jannguɓe naati l'école ɓe naata l'école wo gooto kala jooni no jogii téléphone laaɓuɗo poyi alluwal mehal ko ɗum o henndi ko kanko itata butore nden ka hoore makko e ka kollu makko o ɗibba ko kanko kereyanta hoore makko en on o kereyana hoore makko de on en fof meɗen en waawi jaaɗen mari hakkil ma wasi en mara hakkil ɗen mari hakkil mais julden diina kankan ɗum ɗon no liɓa ponso pansa hay gooto kala e men si haaju men yani no mbuuɗi naɓirte ɗo ko nakiri o landoto konto bureau de transfert woni
o yeyete so tindinanama o yehi ka birede transfert ton o lando sariyaji maɓɓe ɗi so verti mbuɗɗi ɓe jonnamo koddum ɓeyna ko kun ɗo jonnata yaho waɗa ɗi retrait on ton nani sikun koddum ɗo majji men duwa kama 100 francs o nodda on ton kadi o jonnamo numéro bureau ka o yahanta mbuɗɗin o yilto o jonna ɓe kadi code on hiɗen andi si ɓe yeeɓoyi identité on tawi le chiffre goto manki nder ton hiɗen andi o hettata mbuɗi makko ɗi joni noon o difficulté ɗo waɗi ka mbuɗi ɗon sikkude wona ka dewal ɓuuri marde difficulté oɗon ɓuuri marde difficulté joni noon ɗo en fof en landoto ɗon ne laaɗo wi juule no yiruɗon noon miɗo juulira hay goto e men ɗum maafinaali no immi no ukki e aduna on no landade koni wallelan koni hollelan ko honno ne laaɗo juuliri hay goto e men ala wadde ɗum ɗon kala le heɓuɗo téléphone mo anda ay mo nodda pay koye l'école hoy hollelan ko honno ɗanninirte hollelan ko honno huɓɓinirte hollelan ko honno mbuɗɗinnadirte hollelan ko honto okke woni e yoopiji aduna yankeji ɗin maapinima ɓuuri lahara ɓuri diina ko tagiraɗa fimum ko pelletile oɗo téléphone sa wawali mo gollirde waratama hatta gurdam maɗan kadi yaha wuura e jam mais ko woni tun arayɗan manquiri hella ɗon amma noon julde nden sa dogali landiɗa ha anduɗa ko honno pellete ɗum ɗon waratama mais kono naadete yiite yo Allah tabaraka wa taala dande si ɗum iwi araka salligi nelaɗo maki la salata liman la wudu ala julde alana on mo salligi alana kala mo anda no salligorte sendidiri farillaji e sunnaji yeeso sulmete juuɗe lootete hoore maskete noppi maskete ini ɗum ɗo ko honɗum woni sunna ko honɗum woni farilla a anda bouton je téléphone ma on kalli a kippi ha andi ko hende woni 1 ko hende woni 2 kala e men gratuɗo ɗo carton recharge 5000 francs si tawi gite makko ɗen yiyata chiffre sendinirgol 1 et 2 ko nodday ha o anda ko linetije makko ɗen ma ko mbo watamo sendidirande ɓe maki ara leero yoni haray ɗe darde ɗo gasali kono yewtere nden ko honɗum holli ko yen ɗuɗɗin julde ko ɗum ɓuuri wonde muhimmu mais attention ko yen kippu anden ko onnon nde sellirtara en juulare no juulirɗe wo aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum astaghfiru inna allaha wal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal